en train de deuxième sacre, n'est-ce pas, le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments ici au Stade des Martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit. Le chef de l'État est en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route. Ici, non loin du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Didier, c'est fou. Les chevaux viennent du Nord Kivu, de l'Est. Toi, tu es du Maniema, n'est-ce pas? Tu parles Swahili, tu es Kambele Melem tout au Maniema. Où est ton couteau qui boy? Asante Oscar Mbal Kaish. Asante mumeona Antoine Tshisekedi Chilombo. Yeye amesindikizwa na wasujaa wa FARDC. Una punda imemusindikiza pia na tukutuku ya askari wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo amepatikana kunako barabara hiyo tumeita Exe des Huileries mbele ya kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Na mmejua wakati imekwisha kuendelea kabisa kwa sababu tulianza tangu asubuhi na jua kati imekwisha kufika. Ndio tunaweza kusalimia ndugu zetu wanaopatikana upande wa Bukavu kama vile bwana Patrick Kyungu anatufuata upande wa Bukavu, kiongozi wa RTNC Sud Kivu. Pia ndugu zetu upande wa Likasi, bwana Dede Makoso upande wa Manyema, upande wa Kindu kama vile umejua bwana wakongomani wafanya siasa kama vile bwana Julien Paluku wa huko upande wa Lubero wamepatikana hapa uwanja wa Mashahidi. Bwana Tanas Matenda Kielu, mmoja mfanya siasa wa jimbo la Manyema, na wengine weko wengi wale wafanya siasa wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na wengine wamepatikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Na punda kidogo kama vile umejua bwana Antoine Felix Tshisekedi ataweza kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Mama Denise Nyakeru amekwisha kupatikana hapa na jamaa yake na watoto wamengoja taifa bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, na punda kidogo ataweza kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Astrid Okongo. Naam, watizami wote wote wako wanatufuata kwa wakati huu kwa kuona kwamba leo ni siku ya kihama. Ni siku ya kihama kunako uwanja wa Mashahidi. Kuona kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuapa kiapo chake kunako uwanja wa Mashahidi. Sababu aliweza kuanzisha kampuni yake uwanja wa Mashahidi. Ataapa kiapo chake ya uwanja wa Mashahidi. Kwani ni rais wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweze kuapa kiapo katika uwanja wa Mashahidi kisha mzee Laurent Desire Kabila mwaka 1997 aliweza kuapa kiapo kunako uwanja wa Mashahidi. Na leo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ataapa kiapo chake kunako uwanja wa Mashahidi. Tunaona maraisi wengi zaidi ya 10 wamekwisha kuingizana kunako uwanja wa Mashahidi. Vile vile kuna wagombezi mingi sawa vile Patrick Munyomo aliweza kuteuliwa pale Goma. Wote wanapatikana kunako uwanja wa Mashahidi kwa kuweza kufuata sherehe kubwa ya siku ya leo. Mama Denise Nyakero amekwisha kufika mahali hii, na tunaona hata rais mwenye ataweza kuapa kiapo na iko njiani kwa kuweza kuingia mahali hii kunako uwanja wa Mashahidi. Godefroid Kabundi. Wetu Astrid Okongo, turitu Jadikila, wetu Rachel Ketakabongo, bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Urimwika la ubwela muchipalo chande kumshinduva Yesu Kristo ubwela mu Yerusalem. Wakabwela mu Yerusalem ani nyama ya mpunda wendo ubwela yendi mulonda. Ke mushindu Felix Antoine lelo ubwela. Papi mumbere kachuva wakakuluseka lo ituru du Jadika kunor kif uruamba bwase yeya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wesh bisombele gacha kabibyaje kwenza gato Rachel Ketakabongo. Muna mu helicopter mulu bienda. Jinkwambile ndeka ijela mulu. Ndeka ya minjidi njidi. Jinkwambile ndeka ijela mulu. Bashi nkwambile bajipe na nyama ya mpunda. Mune byonso bidileje disanka. Jinaji kadom. RTNC ujimunda mwandeka mwamwa. Kwa kumana mushindo kwenza mwanda mulelela. Kwa kutirveye kutangile mushindo limiji muminena.
chifufu chinena chili chenza kalelo Rachel Ketakabongo kajomba kaartelise kamwanga la jaba kwa chiba mundi yaba yonso de faka bunji kabongo mbwa kundu kupila biti timbi mushidu tibikenge jibwa muntengu yonso ya buloba ili londa kajomba ka RTLC munga kushadi kitini papi kachuva mumbere kuluseka lwa Nord Kivu mbasomba bateka television balonda mbamona bwase ebibiri bienzeka bwa fachi beton lelo tombolo kala diba dimbele mchina bwa kuvambuka boy musaka uri mwima na bantu pamoyi mwana wa mama Marta Kasalo ne chente sakadi wa mulumba kaben lelo mbya chishima kati ngambila ntambwa nyama ilangwa iji Felix Bugana yimona kwa mchimisi ngambi ni mwana wa nzambi mwana wa mukalenga mwimekila bintu mwana ujimwikala ni bupole mwana udimwikala ni nanyi basombela bo mwakijile ni nyama wa mpunda kibwalu kwa iwaka muna Yesu musungidi wakubwela mu Yerusalema wakabwela ni nyama ya mpunda kibwalu kwa yudu muna Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukalenga bwa ditalala bukalenga bwa buwetu bukalenga bwa sombelu mulenga bukalenga bwa ngenzelu wa mujimu mwakana kibwalu kwa yudu mushadi kase lelu bamfumu ba matunga mapita bunyi amuko amufika ni bakumatunga kule kule batuma babu bantu anubwase Tshilombo Felix Antoine kingwa kulegela nashi bafumu mbapite bamatunga mafika kumakumi abijiko defaka bunji kabongo bajibalo muchibilwechi musango kumpala kuchichibilu cha mushindo cheze kamatunga mpa mufika chikoba nitubana mfumu kumo bapite bamakumi abichi ujumanye nashi bene mutumba babijibalo kukumona bitudisanga lipita bunene kadi mbalo kuli bene mutumba batokuma kumi abichi ne hamuti wakijile benyi zibwe ulini ujini disanka ujini mabenesho munda mwenye nanku ushalu kumanya bwase chifufu muna matususo tukesa Felix Antoine Tshilombo na bwela munu mutubalu cha martyr bikala ni mwakubwela ulokolo ti mushindweo nanku nibikala ni mwakwezi bifu maskuru bitu bati nai chitu bachakumpala ni bangate tiyi kuti greffier watu bajetu nkweu tunene twamikeshi ya chitunga washisha procureur nikala ni bwakubalulu nakabiji nai ni mikandu biva bishachika Felix Antoine Tshilombo bwase muchu munani byakoluka mama kumwana mutete misatu ibisusu kile fiko makumya nani vitali mwana mtekete nika bangate tiyi kuti fumu muchi kwatwine tuba jetu jedone kamuleta wakumona wakushana misha nai makulu kuti procureur wakushikisha yeye yakaende Felix Antoine Tshilombo ni akula bakwati discours jile wakuna yebanga mone Kongo mutumikala mwakukwata mune wabitu mfika kupitala twanji kupesha mukaji wabene kasansa mamilela yafa anji kwambila bali kumbandaka bali bikala basanga nyibwa kuluseka lwa bomongo to ni kuluseka lwa basankusu babumfuisha na bomongo ikela bumva ni mbinga nyibili benzi twasangidila Gode Kabundi mathieu mundi bangu oyo ezali kosema lelo ezala nano te ya boye te na Congo démocratique bino baye bazali kolanda biso kuna na Goma epai honorable Patrick Munyomo koyeba te awa na Kisasa eza ya koyinda awa na kati ya stade ya Martyr Bama Suzi Bajoko mokambi ya NADEC epai ozwami yeba te awa eza ya koyinda esika akobwaka tonga okolokola te pamba te esi etondi na mwa ngonga moke etikali nde milulu na biso mokobanda oti komona Fati Beto asili kofanda na motuka oyo ekokotisa yawo kati ya stade ya Martyr ndenge bazali kozela kuna na ndeko Maketa Ludete Toma oyo azali bongo mokambi ya trésor public epai azwami azali kolanda biso Mathieu Mundi bangu bana ya Goma bana ya Bomongo bazali kolanda biso epai ya ndeko na biso Bomongombe oyo abimi bongo député national ya solo mami ilela esengo ezali kati na Congo mobimba bana limete kuna na quartier Mombele lenganche mabele mame bango bazali kolanda balobi ete oyo bamoni toyebisa bango ezali solo to ezali nini bamoni mokonzi ya mboka na katikati ya bapunda na biso bamona bi ete punda ezalaka elembo ya bokonzi tokomona ntango na Biblia ntango Yesu Kristo akokota na Yerusalemi amati na punda mokonzi ya mboka na katikati ya bapunda ye moko na motuka kasi motuka na kati ya bapunda elembo na botalisi ete ya solo ye wana azali koya mokonzi bongo kolongwa na lobala palais du peuple kokoma kati no esika nde esika tozali kozila Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo akomela biso kati na oyo esika mpo ete molulu mwa solo molulu mwa kafukafu mobanda bongo kuna honorable Jérôme Muyombi ye mpe azali kosepela mingi mpona kolanda biso kati ya radio télévision congolaise po alobi ete aza na biso elongo moko naye kotalisa bino ete molulu mokombo ya lelo motikali na ndanga lokwa biso tokoloba ete uto mobu koto okokama libwa tuku libwa na sambo molulu mosalemaka awa
ezalaka na nkondo mzee Laurent Désiré Kabila oyo alapaka na kati ya lobala ya masano ya bamartyr kasi oyo ya lelo eza lokola bazwi mokobo bapakoli lisusu libanda martyr ezongi ya sika molulu ya sika makambo maso masika epai na nani epai na Fati esika eza na lisolo mamilela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaka kampagne ya ye awa ata kwasilisaka na Sainte-Thérèse kasi alobi te bana Kinshasa bana Congo bazalaka na campagne na kolapa ndai na ngai epai na bino yango abengi bakongolais lingomba mpe ya bana Kinshasa oyo tobengi bana Kini ekambemi na ndeko ministre Godard Motemona bango mpe tozalaka na bango awa batikalaka nsima te tokutaka bango na kalamu bamemaka mpe tata mokonzi ya ekolo na oyo etali kobimisa kodevoile monument oyo bana Kinshasa basalaki mpona